برز نوري دما وخش به للشيخ مقصود واشرفيه تشد قومه وبيمانك لقل حكومتها فاجويز امزكريه ام دبيننا ايريش لسر هردو تاخان هنا سفيل برين داربونه توب لحمود دبرن وان تاخان دكبن باشه هون وكي مجلس چاوال وان ايريشان دنرن اف سبب چیه کو جنشكا و ايريشك بوي آواي لدجي هردو تاخان دست بك باش لابرز راستی روژه پیمانه یکی نیسانه دا یعنی حیا روژه هرو او لگرینک شو بو غالبا والاتی که ببینن و ایرشه بکن نسکنی های و درونی وانجی سر چه مقصود ای کشفه روزانه من درون دگرم او 14 بندنا مخابن زنه من جوی پک نواتن بندیانا که تی خواستن پک نواتن ناشه مقصود و اشرفی راستی ایریشی که امین پرهور امین تی اشیا مقصود تیبتمندی و ایرش جبوی به چواتی حاضر کرن حالا به از کانون تو برمایی اف چتین جور بجار ناویوان ایک گریدایی به دولت داخلی و ترکیه را همو چتا از کانون ببین وقت داعشی حلبه دا بسدان امین حلبه دا نه ذات دجمانتی وانجی بو کردارا هر کس زانه سر چه اساسیه چش کردار خوازن امین یعنی کرد چه جوان خوازن نه شیر مقصود دا زیدتری 55,000 مالبات دجین امین سکان هجمار گلکی زیده یه بله امین گل شرک چه ببه یعنی امین زحمتی و امین زراره و اچقاس چه ببه جبرگ ملت امین زانه زیدتری اوی خود دا هیه یعنی حجم زیدتر امین ملت دولا اجمه چه مقصود و شوی در باز که نه گل به همراه دید سینه به همراه زانه کارد که اشتکه روش نابری گل دا تو پرسکری که جدی امین پرسکری که کی زانه بگینه مرحله که تو نه لی نیار دجمن چه دخوازن نیار دجمن فقط امین دخوازن چه بکن یعنی اف ایرشا سر چه تیوها کرن اف بیلیه امین هیزکی تندراو دسپوت هیزکی رادیکالیست اسلامیسته ترنگ اولون قبیلنا که فقط یک رنگ و یک اول امین یک برز نورین ها دخوازم بپرسم براستی او ایریش جنشکا و چه بو بری وی تو پیشکتنک تنی قاشک دنا برا مجلسا تاخه و حکومت ده چه بو نها وزارت هندورین آشامه ده بیجه خوده گراوی قصد ایریشی وان کریه هون چی برسوه ددن وان داخویانیان وان هلوستا و راست راست لهمبری روشک بوی آوائی چیه یعنی وکی مجلس و نجنهان شونده بشتی وان ایریشان افجار دویمینه هونه چی بکن چی گاوا بابشن یعنی نه ادعای وان درو یعنی مجلسی که شیعه مقصود و اشرفی گله شیعه مقصودی گله که سیفیله ما گله سیفیله چه وایرشی سر هست که عسکری هجماری وان پر زیده و سلاحی وان پر گرانه اف ادعا دروه ده اصل ده نراسته زنه برواجی کرینی همور راستیانه یعنی عرب بین تبلیغ کرین تبلیغ یعنی نتزانه یعنی اف شر بینه هیا اف شر نتیجه امین روزانه درون سر چه مقصود و اشرفی هیا اف چه ده نشاندان اف نه رساله مکتوب نه نامه نه یعنی اف نشخ سری همه درب که چه بویه جبوه تابع حاضرتی جهاتی چه کرن یعنی که کجان دمه دا یا انتقام 6 اکتبر یا راکن یا جی کالبن درب که امین شه مقصود و گلی شه مقصود اشرفی خینن یا جی امین داگر کرنه و حد تاخنا هدف جبوی وان یعنی اف ادعا ای وزارتا پاراستنه جی ای هندرین جی ده اصل دا نراسته ایرش خود از پیکرن و ده انسان آسایش جی حوالن می آسایش جی بریندار کتن
لی داغی ایرشک چه بی مجبور تبرسی بده آزایشه جی برسیف چه دا لسر و اساس توایی در دوری شه مقصود و اشرفی توایی امن دست به شر بی یعنی هر ده حاضرتیه هر بعد شبوی حاضرتی که بی yani ev şarjizane bıçak silah cur bi cur emin bikaranîn yani heta evin zanê û bîsane emin havên hene medfeî hene belkî zanê debabej jî ki emin tank yani jî hatin îstemal kirin yani ev îddia dixwazin çi yani ev rîsala dixwazin çi bigînin me ev dixwazin zanê ev hatinê gi wa weftê Tirkiye emin ji wezara parastinê û ê mîtê û ê derva راست ev nameye derhazan emin gişnê wanî Şamê ev bûyer derket. Ejber wê jî ev gel çi pêşî wê hebe ji berxwedanê bêtir ma ê çi hebe ev gela jî û bi hêza xwe ewlehiyê êza hundirîn mecbûr bîn mildan milan û li hember vê êrişê jî berxwedan. Li ser wê esasê jî wan niha da و بدیمن جدا یعنی عشوایی به سروبر به مسئولیتی امن ایرش تاخه دکن و انسانت نجی بریندار بین بلکه بریندارش ویزیده تر بین یعنی پیشی من ام برخو بدن ام رایا گشتی جی بدن سر شیخ مسعود و اشرفیه رایا کردان 4 parça Kurdistan جیم بدن سر شیخ مسعود و اشرفیه راست خطری که پرمزن دبه که قتل عامل جیبن yani em heqanekî zanê binarin em servêjî kar bikin, iş bikin. Em raya navnetewî dünyayê bikişîn ser Şêx Mesûd û Eşrefî. Şêx Mesûd û Eşrefî saziyekî medeni ye, ne leşkerî ye. Dibin îdiayê cor bi cor û qesedê jî qet li vir tune ye. Yani car bi car dibên qesed. Qesed li Şêx Mesûd û Eşrefî tune ye. û ew jî bi xwe baş salin. Belê. Birêz Nûrî yanî niha از دیسا وگرم گوتنه اف ایریش هان و قدر پیمان یک نیسان چاب هفته گریدان و اف پیمان هینا بمینه یان جب راستی اف پیمان ادی قدیه یعنی اف سیویل بریندار بن آگاهی نهاج مرهاتند بجه 5 سیویل و گاوش بروان ایریشان بریندارن هونه هلوسته که چاور رابر بکن هزن سوریا دموکراتیک دوی واری دکار روله که چاوا بلیزه جبو روشا اوان یعنی ویگاویل هر دو تاخان رو دیده yani eğer ev şarı bir peş kat helbet em şevayı em ben em nameyi xacar kidin biginin her derdure ev mesuliyeti eza ser Suriye Demokratik ve taxıcı bir parıze yan jî zaxtekî li ser Ahmed Şerah bike ve şerê derhaldan em çareserî kî jê radîne ev yek em hêzin garantor zanin تدیش یک بنده 8 آذاره اما ادعای آذاره یک جوه سانه yani çek beden bibin o zamanı diyalog edip peş be hak zaxt ki o ser hükümet ecibe çekirin o ezet garantorci zane ve mesuliyeti ahlaki vicdani bikin sarka le az bavar dikim yani az careklin kanım nama ki binave geldi şey maksute ezavi evlehi ev tarh بمینه حسرت قرقه کسی دا بله اف تاخ تحصیل نبی اراده خودی تحصیل تو کسی هست که تو رو نکه آمده ترکیه جی باسانه به آمده حکومت دمکی جی باسانه به و اف چتاین بردای اپی و گریدای من او جی زانه بن حیانی داوی افگل برخو بده دست کفتین خودی بپارزه جبر ویجی ام نه در تلویزیونی وارج دخوازن مال به مال شیخ مسعود و اشرفی و گشتی هر کس yani nav aramiki da jiyan bikin matrsi geleki peş tinanı emin heneki goda godu diayet u emin fitne u fesadi u eriş u birin u katil u kuştun u gırtın he yani evji i'lame wan ragandine wan ederev kar emin grani dest be fikri hazır şarkı taybat lemer gel çe bikin u emin irade gelci zayıf bikin yani bavari me bir geli heye bavari me em benzane be hezame evlehiye şi heye o heza bavari me em be meclis u komünit mecane em kanibin ve erşe ve plane ege Türk u em hükümeti demir ki em vala derxinin u va gala carekiden ebimine hav heznaji
از باور دکم زانه دوی حسرتی دا جیان کن نوری شیخ و افسروک مجلس الشيخ مقصود دنگی اشرفی چکان دنگی چکانی نه زانه اما بلکه این دبیسه دنگی چکان بله بله لگور آگاهی دنگی نمکو تو گاوی چکن هری گران لهر دو تاخان راستیتین بکار آنی نهانو چگهان مجی به جمره رادگهینن نوری شیخ و افسروک مجلس الشيخ مقصود اشرفیه گلکی سپاس هون بجداری تلویزیون اما بون روشا داوی هم جی هلوستا خود در حق وان ایریشان ده بمره بپار بکرن برای